No dobro, evo, prijatelj mi je poželio da malo uslikam ljeto na Savi, poznato još pod nazivom kao Bandić na Savi. Sad, tu je kao utrošeno hrpa neke love. Prijatelj kaže nekakvih 60 milijuna kuna, ali mislim da još nije potrošeno 60 milijuna kuna. Moja mama kaže da je do sad utrošeno 10 milijuna kuna, da je to negdje pročitala. Dakle, idemo vidjeti šta je to vrijedno u ovoj državi za napraviti za 10 milijuna kuna u gradu Zagrebu. Dakle, ovo nije 10 milijuna kuna, ovo je 5 milijuna kuna, zato što je ovo na ovoj jednoj strani, jednoj bandi Save, a na drugoj bandi Save je drugih 5 milijuna kuna, jel tako? Jer je isti ovakav, šta god da ovo je, i tamo s druge strane napravljeno. Dakle, evo, ovo vrijedi 5 milijuna kuna. I sad se postavlja pitanje. Očito dakle nikoga nije briga. Ovo je afera u nastajanju. I sad, na što je otišlo zapravo taj novac? Evo. Kako se bliže nekakvi izbori, sad možemo postaviti razne teorije ili šta ja znam, tako nešto. Pa možda se financira neka stranka tako, pa su odlučili evo na ovaj način malo izvući love. Možda nekom Bandićevom kumu usfalilo nekakve šuške. Evo sad isto neka nova afera, se čita da je dao neko jeftino zemljište. Jeftino je dao, znači zemljište koje kao ne bi trebalo biti jeftino nekom svom kumu. I sad možda kumu treba još sad love da nešto izgradi na tom zemljištu, jel tako? Pa evo, tu da dolazi lijepo fino lova za kuma, šuška za kuma, evo. Eto, to je u biti dakle to. Sad ćemo malo tu ići nešto zoomirati. Evo ga. 5 milijuna kuna. U svakom slučaju imamo igralište, kruha i igara. Doduše baš nema neke publike i tako, to su Rimljani puno bolje napravili, to je bilo znalo u staro rimsko doba, tu su bili arene i tako svašta, a ovo je ovak za hrvatske prilike, jel tako? Hrvatska verzija toga. Ali dobro, bar se dječica malo igraju za 5 milijuna kuna. Treba osigurati mladeži da ostane, jel da, u našoj zemlji. A za ljubitelje nekakvih tako teorija, zavjere, urote ili čega li sve, možemo probati smisliti neku teoriju zavjere. Evo. Tako, prošli je petak, danas je recimo 28, jel tako? To je nekakvih 4 puta 7. I sad, prošli petak, ja se šetam, idem u grad pješke. Tamo negdje, na pol puta između Uinjine zgrade i tu ove autobusne stanice do Bundeka, tamo kod jednog od onih velikih ružnih panoa, evo, izgleda da se čak plaća i košnja trave, to izgleda ulazi u tu cijenu od tih 5 milijuna kuna ili šta li već. Ili možda onih 60, ne znam. I dobro, i sad naletim ja na igraču kartu. I evo je, znači crna sedmica. To je bilo prošli petak. Sad to bi možda bilo za zabrinuti se da je u petak, sad idući za tjedan dana petak 13, jel nije, nego je petak 30 i tako da, vjerojatno se mi tu u Hrvatskoj ne moramo brinuti, osim, znači, ovako, inače ovih stvari što imamo. Ali inače, općenito, dakle, mi u Hrvatskoj, ne znam, teško je izmisliti nekakvu teoriju baš onako dobre zavjere. Ajde da recimo sad živimo, ne znam, tamo negdje po Los Angelesu ili onaj potez od Los Angelesa do Franciska na onoj strani. Pa bi se moglo izmisliti, sad su nekakvi potresi, pa ovo, pa ono, pa NASA šalje nekakve avione na onu nekakvu San Andreas brazdu, pa gledaju i čiribimbaju to, pa nekakvi tsunami, pa treba nekakva, ne znam, treba recimo sad ovako oni izvlače lovu vjerojatno tamo, ako ćemo po teoriji nekoj zavjere, sad oni ovako isto naprave nešto ala Bandić i onda na primjer tako od tog javnog novca sebi naprave, ne znam, privatna skloništa protiv tsunamija, na primjer. Ali mi nismo tamo. Znači, mi u Hrvatskoj zapravo ne možeš napraviti ne možeš izmisliti dobru teoriju zavjere. Šta se može tu desiti? Ništa, evo.
niš. Tako da, ako je bilo kakva teorija zavjere, to je vjerojatno Bandić, jel da, vidjela žaba da se konj potkiva i onda je ona dignula nogu. Iako, šta god da napravi, mislim da bi bilo bolje da je investirao, na primjer, u jednu onako ćeliju sa 5 zvjezdica u Remetincu ili negdje. Onako za svaki slučaj da mu se nađe ako završi to. Eto. Tako. Pozdrav svima, Bleiburg kukoljima.